бактуу бололу, жалгыз тилегибиз ошол ынтымак болсун баарыбызда. Мынакей бүгүн 7 дугандан чогулуп отурабыз, түндүк түштүк болуп, мынакей баардык бүгүн бүт жерден биздин досторум бар чогулуп турат. Мен анда эмес азыр бир чыгарманы ырдагым келип турат. Өзүм ушуну бир былтыр жаздым элем, ошону сиздер үчүн тартуулайын жигиттер. Бөлүнбө деген чыгарма. Бөлүнбөйлүк, Hey! Қалакей 85'тер бармыз ба? Bölüngönde börece түшүндүк. Ардайым бирге бололук. Колчоолор Султан Садыралиев мынакей. Бөлүнбөйлү. Молду жакта турган жигиттер трибунага бияка бүттүгөр чыксаңар ал жака месталарга. Анан 85'тер кимдин телефону жанында озалган акбардагы да барыңар күйгүскүлө дейт. 85'терде 85 000 телефон бар болуш керек азыр могу жерде. Бейшеев Каныбек мырза какта жүрөт. Бейшеев Каныбек мырза сизди биякта иштеп атат жигиттер. Бейшеев Каныбек мырза. Кана урматтуу жигиттер, урматтуу классташтар 85'тер выручение болоюн деп турат. Ошонун алдында классташыңыздар Акбар Сүйүнбаевга бир кол чабуулар болсун. Жагымдуу десте, гүл десте классташтарга. Рахмат, колдоп туралы анда 85'тер. Рахмат. Маэстро, даярбыз, Өйдөрөк чыгалабыз. Телефондорду жандырабыз. Жарыгыңыз өчпөсүн эч качан. Деген 85'тер бар сиздерби? Есиң
Есіңде барбы эстейли аны мектептин тентек балдары ал күндөр калды бирге окуган сагындык классташ кыздарды ана 85-те 20 жылдык кечти шаңдуу көңүл менен баштайлы ага эжелер ата энелерден ак батасын бүгүн алалым агарган таңды музыка шаңдуу ойноп гитара кылдары бирге коштолгон жаны от болгон балалыктын өттү жылдары ага 85-те 20 жылдык кечти шаңдуу көңүл менен баштайлы ага эжелер ата энелердин ак батасын бүгүн алалым Qo'sha turasizlar ekan. 85'ler bayramımızda kutlu olsun. Varız ketip bakıt izledik Bulmuştum dangır yolunda Kezikti gene bu vakit gelip 20 yıllıkta tozuğa Ana 85'te 20 yıllık geçti Şanlı kömür menen baştaylı Ana eceler ata enelerden Ak batasın bugün alalım Ana 85'te 20 yıllık geçti Şanlı kömür menen baştaylı Ana eceler ata enelerden Ak batasın bugün alalım 85'ler suyunu kana asıyor beni. Akbar Suyunbay, Kolçalar 85'ler. Rahmat, razıçılık bırak Akbar'a. İmende usul jalan 7 divandan gelgen 85 klastaşlarına da arналгандар бактылуу болгула. Анда эмесе, урматтуу талас жамааты келгиле вручениени баштайлыбы? Теннистен баштайбыз, теннис. Турник боюнча экен. 7 диван көңүл буруп турабыз, турник боюнча. Республикасынын 1985 жылкы азаматтар арасында өткөн ынтымак, достук жана биримдик жыйынындагы турникке тартынуу боюнча мелдеште 3-чү орундун ээси Ош областына колчалар болсун. Камалов Дайырбек колчалар 3-чү орун ээси турник боюнча. Камалов Дайырбек. Турник боюнча 3-чү место 85'лер ынтымак ортосунда өткөн Камалов Дайырбек мырзага. Бияқта карасыздар. Сакта элди карап тапшырыңыздар. Колчалар болсун, Ош облусу. Ошондой эле 2-чи орун ээси Кыргыз Республикасынын 1985 жылкы азаматтар арасында өткөн ынтымак, достук жана биримдик жыйынындагы турник тартуу боюнча мелдеште 2-чи орунду ээлеген Бакаята району, Талас шаарына колчалар болсун. Талас обласы, Бакаята району. Ниязалиев Рыспай. Талас обласы, Бакаята району колчалып туралы. Ошондой эле
Kırgız Respublikası 1985 жылғы эр азаматтар арасында өткен ынтымақ достық жана биримдик жыйынындагы турнике тартуу боюнча Мелдеште биринчи орунду ээлеген Жалал-Абад областына кол чабуулар болсун. Ботопаев Акмалы дейт, кол чабуулар. Ботопаев Акмалы, Жалал-Абад обласы. 85'ler kolda turabыз жалпы. Алем урматтуу классташтар, урматтуу жети дубан эми гира боюнча сыйланат. Ошондой эле диплом менен гира көтөрүү боюнча Мелдеште 3-чү место ээси Якушев Сергей, Талас шаарына кол чабуулар. Талас облусу Талас шаары Якушев Сергейге кол чабуулар болсун. Шебекке каршы кетип калды, жигиттер алып коюңуздар. Кол чабуулар болсун классташтар. Эртең мына камерадан көрүп турат классташтар. Ошондой эле гира көтөрүү боюнча Мелдеште 2-чи орундун ээси менен диплом менен сыйланат. Жорупбеков Азиз, кол чабуулар болсун. Чүй обласу барбы? Чүй обласу. Гира көтөрүү боюнча Мелдеште 2-чи орунду ээлеген Жорупбеков Азиз мырза, Чүй обласу, кол чабуулар. Келиңиздер. Ошондой эле ушул ынтымак, достук, биримдик жыйынындагы гира көтөрүү боюнча Мелдеште 1-чи орундун ээси Талас облусу Кара-Бура району Долбеков Мирсейитке кол чабуулар. Талас 85'ler. Ай баракелли, красавчик. Тапшырыңыздар. Сүрөткө түшүп коюңуздар. Рахмат. Келиңиздер, урматтуу классташтар. Кыргыз Республикасынын 1985 жылғы эр азаматтар арасындагы өткөн ынтымак, достук жана биримдик жыйынындагы Кыргыздагы улуттук оюну жаатуу боюнча Мелдеште 3-чү орундун ээси Абдыманапов Калинурга кол чабуулар болсун. Облус жазылбаптыр. Бакаята району Талас обласы кол чабуулар. Жаатуу боюнча Мелдеште 3-чү орундун ээси Абдыманапов Калинур. Кол чабуулар классташтар, 85'ler барбы? Ошондой эле жаатуу боюнча Мелдеште 2-чи орунду ээлеген Мырсалиев Алишер, Чүй облусуна кол чабуулар болсун. Баракелде. Алишер, келиңиз. Мырсалиев Алишер, Чүй облусу жаатуу боюнча Мелдеште 2-чи орундун ээси. Кол чабып туралы, баракелде. Кол чабуулар болсун. Ал эми ушул эле Кыргыз Республикасынын 1985 жылғы эр азаматтар арасында өткөн ынтымак, достук жана биримдик жыйынындагы жаатуу боюнча Мелдеште 1-чи орундун ээси Талас обласы Кара-Бура району Музратбеков Жылдызбек мырзага кол чабуулар. Өзү тапшырып атып, мына өзү жаатуу боюнча Мелдеште 1-чи орундун ээси Жылдызбекке кол чабуулар. Урматтуу классташтар, бүгүнкү ынтымак, достук жана биримдиктеги теннис оюну боюнча Мелдеште 3-чү орундун ээси Манас району Талас облусу Субанов Муратка кол чабуулар болсун. Мурат мырза. Келиңиздер, бирөөңүздөр келип коюңуздар.
Manas rayonu. Талас облысы, Субанов Мұрат мырза. Тенис бойынша. Ошондой эле диплом менен сыйланат тенис боюнча мелдешти. Муратка кол чабыңар, өзү келди, кол чабып туралы. Манас району, Талас облусу. Ошондой эле тенис боюнча мелдешти. Экинчи орундун ээси Ош областына кол чабуулар болсун. Самыштаев. Алтынбек мырзага кол чабуулар болсун классташ. Ош облусу барбы? Келди. Алтынбек. Тенис боюнча экинчи орундун ээси. Boyunca milleşte birinci orundun iyisi Jalalabat oblasına kol çağlar bolsun. Usenov Danyar Mırza Barakelde. Sırıtka çözsükte sırıtka. Kol çağlar klastaşlar gelgile koldan koyalı. Tenis boyunca sporçularımız. Elbette Kırgız Respublikası'nın 1985 жылғы er azamattар arasında ötken ıntımak dostluk jana birimlik jıyınında jengil atletika estafeta boyunca mелдеште 3. orundun esi Issıkköl oblasına kol çağlar bolsun. Issıkköl oblası birimizler gelingizler öküllerden. Issıkköl. Issıkköl gelingizler. Kol çağlar Issıkköl var mı? Koça turalı klastaşlar kıstırıp Issıkköl oblusu jengil atletika estafetadan 3. orundun ezi. Ошондой эле жеңил атлетика эстафета боюнча мелдеште 2. орун ээси Жалалабад областына кол чабуулар болсун. Жалалабад. Карак урматтуу 1985 жылкы классташтар келгиле колдоп туралы досторду. Ынтымак Жалалабад облусу жеңил атлетика эстафета боюнча мелдештин 2. орун ээлери Жалалабад облусу. Rahmat, sыйлыгыңыздар куттуу болсун. Жеңил атлетика боюнча эстафета боюнча мелдеште 1. орун ээси Чүй облусуна кол чабуулар. 4 тең келсин, Чүй облусу 4 тең. Эстафета боюнча жүгүргөндөр 4 тең келсин. Кол чабуулар. Чүй облусу. Kol çaldırız klastaşlar. Sırıtka tak koyuyoruz. Çiğ oblasına kol çağlar bolsun. Jengil atletika estafeta 1. orun ээлери Çiğ oblusu. Karak hurmatlı klastaşlar, elbette Kırgız Respublikası'nın 1985 жылғы er azamattар arasında ötken ынтымак dostluk
жана биримдик жыйынындагы кол күрөш боюнча мелдеште 65 салмактагы килограмм салмактагы 3-чү орундун ээси Чүй облусунда кол чабуулар Абдылдаев Барат, Чүй облусу. Бакаята дайын турабыз. Кол күрөш боюнча мелдеште 65 килограмм салмактагы кол чабуулар Чүй облусунда 3-чү орун. Рахмат, сейлеңиздер куттуу болсун. Кол күрөш боюнча мелдеште 65 килограмм салмактагы 2-чи орундун ээси Талас облусу Бакайта районунда кол чабуулар Сапаралиев Мурат. Ысыкөлдөй турабыз. Талас облусу барбы? Бакайта району. Кол күрөш боюнча 65 килограмм салмактагы 2-чи орундун ээси. Баракелди, сейлеңиздер куттуу болсун. Кол күрөш боюнча мелдеш 65 килограмм салмактагы 1-чи орундун ээси Ысыкөл обласы Турду Кожоев Максатка кол чабуулар болсун. Ысыкөл облусу. Сейлеңиздер куттуу болсун. Ысыкөлгө кол чабуулар. Баракелди. Ошондой эле кол күрөш боюнча мелдеште 80 килограмм салмактагы 3-чү орундун ээси Талас обласы Бакайта району Жусупалиев Кубат мырзага кол чабуулар болсун. Караке келиңиздер. 3-чү орундун ээси кол күрөш боюнча 80 килограмм салмактагы кол күрөш боюнчагы палбандар Бакайта району Талас облусу Жусупалиев Кубат мырза. Талас барбы? Колдоп турабыз классташтар. 7 дубан келгиле. Кол күрөш боюнча мелдеште 80 килограмм салмактагы 2-чи орундун ээси Талас шаары облас Жапаркулов Сапарбекке кол чабуулар болсун. Караке келиңиздер. Кол чабып турабыз. Талас. Кол күрөш боюнча 80 килограмм салмактагы 2-чи орундун ээси. Красавчиктер. Рахмат. Ошондой эле кол күрөш боюнча мелдеште 80 килограмм салмактагы 1-чи орундун ээси Ысыкөл облусу Шадыбаев Талант мырзадан кол чабуулар. Чемпион кол күрөш боюнча 85-тер кол чабуулар болсун. 80 килограмм салмактагы. Сүрөткө чечкен гана коюлду. Кол чабуулар болсун. Чемпион Ысыкөл обласы барбы? Молодцы. Ошондой эле кол күрөш боюнча мелдеште 80 килограмм салмактан өйдөгү 3-чү даражадагы 3-чү орундун ээси Чүй облусунда кол чабуулар болсун. Сатыбалдиев Назар мырза. Колдоп турабыз. Ынтымактын башатын баштаган Чүй облусу. Рахмат, бактылуу болуңар.
Ошондой эле кол күрөш боюнча мелдеште 80 кг салмактагы оорлор. Экинчи орундун эси Талас облусу Манас району Кошалиев Кубат мырзага кол чабуулар болсун келиңиздер. Кошалиев Кубат мырза. Талас облусу Бакайкы району барбы кол чабып туралы келгиле классташтар. Ар бир алган сыйлыгыңыздар, ынтымагыңыздар, достугуңуздар биримдикте болсун. 85-тер бактыл болгула. Ошондой эле кол күрөш боюнча мелдеште 80 килограммдан өйдө салмактагы биринчи орундун ээси Жалал-Абад областына кол чабуулар Камбаров Замирбек мырзага. Классташтар келгиле, колдоп сүрөп туралы. Birinci orun esi. Manası iyilik jigitler. Kelgili urmаттуу классташтар, Манакей Кыргыз Республикасынын 1985 жылкы эл арасында өткөн ынтымак, достук жана биримдик жыйынындагы аркан тартыш боюнчагы мелдеште 3-орындын эси Манас районуна кол чабуулар. Талас облусу Манас району. Яка келиңиздер. Beşten eкен. Талас облусу аркан тартыш боюнча 3-орундун ээлерине берип Манасдан колдоп, классташтар колдоп туралы келгиле. Мыктылар 3-орун ээлери. Талас облусу Манас району. Команда менен чыккыла жигиттер. 7 дубан команда менен дайын тургула. Команда менен. Команда келгиле. Талас облусу Манас району аркан тартыш боюнча жалпы команда менен келгиле, жигиттер келгиле. Классташтар келгиле, команданы колдоп туралы классташтарды 85-тер. Манас району Талас облусу 3-орун ээлери. Сүрөткө чыкпайгыла. Arkan tartış boyunca mелдеште 2-орундун ээси Талас облусу Бакайкы районунун жамаатына кол чабуулар болсун. Келгиле команда. 2-орун аркан тартыш боюнча. 2-орун. Классташтар колдоп туралы. Келгиле. Diplom sыйлыгыңар кут болсун. Сүрөткө чыгабыз, келгиле. Рахмат. Аркан тартыш боюнча мелдеште 1-орун ээси Чүй облусуна кол чабуулар болсун. Чүй облусу команда менен Чүй облусу келатат. Ынтымактын башатын баштаган. Албетте бүгүн Чүй облусу жанды. Кол чабуулар болсун, классташтар колдоп.
çıkıl. Belgili suratga tushib qo'yinglar. Suv bormi? Suratga tortib qo'yinglar. Chiyo bo'lsa qo'ldab turadi, 85lar kelgilar. Mana keldi. Rahmat vaqtli bo'lg'ular. Kelgilar hurmatli to'mraki 1985-yilgi Intimak do'stlik birimlik egalari qirg'iz kurash bo'yicha Meldeshda 65 kg salmoqdagi 3-o'rinni esa Qarabura rayoni Talas oblasti Qachqinbayev Rizqulga qolchoqlar bo'lsin kelgilar. Talas bormi oblast qolchoq turadi Qarabura. Suratga tushamiz. Tartib suratga tartib Rahmat. Qirg'iz kurash bo'yicha Meldeshda 65 kg salmoqdagi 2-o'rinning esi Qachqinov Nurlan Mirzaga qolchoqlar bo'lsin. Qirg'iz kurash bo'yicha Vaqayata Talas oblasti qolchoqlar. O'rtirib, suratga tartib yigitlar. Qirg'iz kurash bo'yicha Meldeshda 65 kg salmoqdagi 1-o'rinning esi Turzaliyev Atay Mirzaga qolchoqlar bo'lsin. Turzaliyev Atay Talas rayoni Talas oblasti qolchoqlar. Talas bormi? Suratga tartib turasiz klassdoshlar, ertang gruppalarda borlig'ida bo'lsin. Qirg'iz kurash bo'yicha 65 kg salmoqdagi 1-o'rinning esi Atay Mirza. Qirg'iz kurashi bo'yicha Meldeshda 80 kg dan og'ir salmoqdagi 3-o'rinning esi 80 gacha ekan. 80 plus bo'ldi. Adashib ketdik. kg salmoqdagi Qirg'iz kurashi bo'yicha 3-o'rinning esi Dushabayev Zuhrabga qolchoqlar bo'lsin. Qirg'iz kurash bo'yicha polvonlar Zuhrab Mirza. Klassdoshlar qolchoq turamiz. Talas oblasti Vaqayata rayoni qolchoqlar. Medalni taqamiz. Suratga tartib qo'yinglar yigitlar. Qolchoq turadi klassdoshlar kelgilar. Qirg'iz kurashi bo'yicha Meldeshda 80 kg salmoqdagi 2-o'rinning esi Joshbayev Ularbekga qolchoqlar bo'lsin. Ularbek polvon keladi, kelingizlar klassdoshlar. Suratga. O'shanda Qirg'iz kurashi bo'yicha Meldeshda 80 kg salmoqdagi 1-o'rinning esi Mamishov İlyas Mirzaga qolchoqlar bo'lsin. Issiqko'l oblasti bormi? Cho'lpolata. Qolchoqlar bo'lsin. 80 kg salmoqda Qirg'iz kurash bo'yicha 1-o'rinning esi İlyas Mirza Mamishov. O'rtirib suratga. Avaylar.
Al endi Kırgız kuruşu boyunca Mildes'te 80 kilogramdan 1 tonnaga çeyinki kuruşkan palvanlardan 3. orundun ezi Toktorov Nurgazı'ga kol çağlar bolsun. Toktorov Nurgazı palvan. Kelgine kolda turar 85'ler. Karabura rayonu. Talas oblusu. 3. orundun ezi. 80'den 1 tonnaga çeyinki palvanlar. Kırgız güreşi boyunca Milleş'te 80 kilogramdan or salmaktaga 2. orundun iyisi Osman Aliyev Canar'a kol çağlar bolsun. Cançar. Talas oblası, Talas. Astana'dan gelgen palvanga kol çağlar klastaşlar. Pavrotski'de oblası. Kırgız güreşi boyunca Milleş'te 80 kilogramdan 1 tonnaga çeyinki kuruşkan palvanlardan içinen 1. orundun esi Jakşılıkov Ulan Mırzaga kol çağlar bolsun. Kol çağ turağız. Ulan palvan. Kaç oblast? Talas oblası Bakayata rayonu kol çağlar. Alemi usul mınaki Ulan'dın dozu. Dozçuluğumuz peken bolsun. Master Sport'ta olsun palvan deyip mına jigitke. Kanibek dozunun atına padarka kol çağlar. Bakayata rayonu Talas oblası. Kelizlerime, hurmatlı klaslaşlar. Vakıttan utturmayın şu жерде атайын бүгүн чогулушта ынтымак биримдикте келип отурган классташыңыздар Кайрат Пиримбердиевке бир кол чагалар болсун. Вырученин ортосунда бир жакшы жагымдуу суроолор боюнча ыры болсун. Андан кийин закрытие кылабыз. Кана экен демесе Кайрат Пиримбердиев кол чагалар классташтар. Манаңыздар жакшы, келиңиздерчи бир кыйкырып алабыз. 85'te. Hoppa! Asman tunuk, ay tunuk, kölda tunuk. Almasım alkı boylur, minni dolup. Senin karegimde kaldı bekir. Barısı ölmüş bulup sağarın ağlar. Karanın karegimde kaldı bekir. Asman tunuk, ay tunuk, kölda tunuk. Almasım algı boylur, minni dolup. Sezip kalıdım ay bülbül ak suyuңдүн. Sen oturgan bulakta men dolutum. Sezip kalıdım ay bülbül ak suyuңdүn. Sen oturgan bulakta men dolutum. Barısı ölmüş bulup sağarın ağlar. Karanın karegimde kaldı bekir. Sen oturgan bulakta men dolutum. Şangırap oturamız jigitler. Düşüp kalgan yokslar bu ise. Kayrat Rahmat Kayrat. Kara urmatlı 1985 yıl törülgünü bizden urmatlı er azamatlar ıntımak dostluk bilimlik jıyınında bugünkü
voleybol oyunu boyunca mıktı çabulcu Sultanov Samat Jalalabad Kolçağlar Oblası. Voleybol oyunu boyunca mıktı çabulcu Sultanov Samat Jalalabad Kolçağlar olsun. Koça tıra Jalalabad var mı? Rahmat, iyilik. Elbette bana intimak dostluk cana bilimdik jıyınında voleybol boyunca Mildeş'te 3. orun esi. Oş oblasına Kolçağlar olsun. 3. orun, Oş. Oş. Komandası gelen adam. Oş oblası Kolçağlar Abdurrahman. 85'ler gelgiler. Kana kendime savaş oblosu voleybol oyunu boyunca Mildeş'te 3. orunda neyleri Oş oblosunun 85'lerine Kolçağlar olsun. 3. orun neyleri Rahmat, iyilik. Dostlar Rahmat. Canoşoğlu ile voleybol boyunca Mildeş'te 2. orunda neyse Jalalabad oblasına Kolçağlar olsun. Jalalabad. Voleybol boyunca 2. orun neyleri Jalalabad oblusu. Klaslaşlar kolda duran sürüp. Aldık açılgılar. Sakla kal. Ortarak. 10 medal. Belli. Diplom belli. Belli. Çok taraf. Çok sürüktü. Çok yakın. Jalalabad oblasına Kolçağlar olsun. Voleybol oyunu boyunca 2. orun üyeleri. Rahmat, iyilik. Jalalabad, iyilik. Estafeta karda kutlu olsun. İntimak, dostluk, birimdik. Cihidindeki voleybol boyunca Mildeş'te 1. orunun iyisi Issikkol oblasına Kolçağlar olsun. Issikkol. Issikkol golda turas. Paslaşlar cephi duvar gelgiler. Voleybol oyunu boyunca 1. orun eğleri Issikkol oblası. Sırıtka. Issikkol oblası. Gelgiler 85'ler. Aldırak gelip çoğulu aldırak. Sakla kaldırak duras. Sırıtka çöz. Yakın durgul aldırak. Aldırak. Jigitler. Issikkol, Kolçağlar, Issikkol oblası. Jeti duman. Voleybol oyunu boyunca. Rahmat, iyilik jigitler. Issikkol oblası jigitlerine. Rahmat. Malatsı. Kubok. Kolçağlar olsun. Voleybol oyunu boyunca. İntimak, bilimdik. Dostlukta. Voleybol Mildeş'te 1. orun Issikkol oblası Kubok. Kolçağlar olsun.
Krasavchilar qo'lda turmaylik, klassdoshlar, istiqlol bo'lsa. Birinchi o'rin kubok. Istiqlol. Istiqlol, 7 duvan bormi? Mana sizaga 1985-yılı törülgön el azamatlar intimak, dostluk, bilimlik jiyininglar kutlu bolsun. Kolçağlar, klassdoshlar. Beyşev Kanık, siz bizge odat jigitler. Beyşev Kanık. Narından Beyşev Kanık uqtu deyim. Gayra aytып berip. Bitti. Beyşev Kanık kel koygul işte odat. Kana hurmatlı 1985-yılkı er azamatlar ынтымак, достук, биримдик жыйынында бүгүн дүйнөгө мынакей белгилүү болгон тоголок топ футбол боюнча мыкты дарбазачы Чүй облусу Кемелбаев Рустамга колчоолор болсун. Чүй мыкты дарбазачы. Чүй 7 duman колдоп турабыз. Кемелбаев Рустам мыкты дарбазачы. Билет турабыз. Чүй Aldırak durun, aldırak, sakta, aldırak. Çiğ облусу barmı? Mıktı futbol oyunu boyunca mıktı çabulçu Issikkol облусу İsabekov Zamir Mırzaga kolçoolor. Mıktı çabulçu Issikkol облусу İsabekov Zamir Mırza. Kolda turasız Issikkol облусу. Belgili klassdoshlar 7 duvar. Yolga çıkıp ketip Issikkol облусунан bir önüştür çıkыңыздар. Жети duvar klassdoshlar kolda turalı. Mıktı çabulçu Issikkol облусунан İsabekov Zamir yolga çıkıp ketip жолушудур болсун, аман жерге жетип алсын. Мына Issikkol облусунан келген klassdoshlar алып kolda turalı kolçoolor. Aleme urmatlı 1985-yılı er azamatlar arasında ötken ынтымак, dostluk, жана bilimdik жыйынындагы futbol boyunca ameldeşte 3. orun eesi Issikkol облусунда kolçoolor bolsun. Kolçool turabız. Issikkol. Klassdoshlar 7 duvar. Porque esto es África. Porque esto es África. Issikkol var mı?
Issiqilgan tank. Issiqilgan tank. Rahmat, iyilik. Qolchoqlar bo'lsin, Issiqilib bo'lsin amanaki. Futbol bo'yicha bellashda 3-chi o'rin egalari. Rahmat. Qo'llab turasiz, klassdoshlar. Issiqilib bo'lsin. İntimak, dostluk, jana bilimlik jeyinindagi futbol bo'yicha bellashda 2-chi o'rin egasi qayradan ile Issiqilib bo'lsin qolchoqlar. Issiqilib bo'lsin 2-chi o'rin futbol bo'yicha bellashda. Suratga tushib qo'yamiz, qanaqa Issiqilib bo'lsin. Qo'llab turadi klassdoshlar. 7 dubar. Ana endi kelgilar hurmatli klassdoshlar. Futbol bo'yicha bellashda. Birinchi o'rin egasi Chiyo bo'lsa qolchoqlar bo'lsin. Birinchi o'rin futbol. Qolchoq turadi klassdoshlar. Iltimosni boshlanadi. Iltimos 7-85'lerdi başını deyiladi. 1985-yılki Chiyo bo'lsa keladi. Qolchoq turadi. İlgili Chiyo bo'lsin. Qarabsiz yigitlar. Chiyo bo'lsa bormi? Kelgilar. Qaraysiz kelingizlar. Assalomu alaykum bir tuğanın jigitler, qandaysizlar? Dostlar, klassdoshlar. Bugungi o'yin ушундай Xudoy taolo nasib qilibdir. Sizlarga cho'ng rahmat talasiz jigitler. Bugungi vaqtda saatibizda qurbanchilik kelib ketganlar jigitlarga Alloh rozi bo'lsin. Ilgari bir qo'shna bar bo'lsa 14 do'stlarim ko'p bo'lsa 14 sani bor, sapati yo'q do'stlarim nega bor deshi. Alhamdulillah, sani bor, sapati bor do'stlar jur'at azim berdi. Xudoga shukr. Do'st bo'ldilar. 50 yılga gel, 50 yaşga gelip bu şeyde futbol oynayıp ketelim dostlar. Bargara çok rahmat. En negizgisi butqa, jarakat, sarakat hiç algan yok. En negizgisi aman sen uyga jetip olar. Rahmat sizlerge daha bir jol dostlar. Qolchoqlar bo'lsin. Chiyo bo'lsa. Eng to'ramira bugungi intimoq farzandlarimiz bor. Alloh qutluqlab payg'ambarimizga salovatlar aytilib bugun minaki. Eng so'nggi o'zimizdan Allohdan tushgan jo'q. O'ru sirqo, qirsiqda olgan jo'q. Qolchoqlar bo'lsin, intimoq. Komandalik o'rinlarga beriladi. Общий komanda bo'yicha 7 duban. 3-o'rin Jalolobod oblastida qolchoqlar bo'lsin. Jalolobod oblasining vakilini chaqiramiz, vakilin. Qolchoq turamiz 85'lar kelgilar. Jalolobod oblasi komandalik o'rinlar. Jalolobod oblasi 3-o'rin. Qolchoq turamiz, kelinglar klassdoshlar. Qo'ldaymiz. Suratga. Rahmat, iyilik Jalolobod. Komandalik esep o'rinlar. 2-o'rin Chiyo bo'lsa bormi? Chiy.
Ekінші orun kelgile Çuy. Ökülderi. Çuy oblusunun. Çuy. Kolda duralı kolçağlar. Klastaşlar. Kamandalar. Sıratka sıratka. Gangstar, even to me power, even pasta. I'm Rasta, the people give me money. I'm a rockstar, gangstar. Çuy. Bana geldiği gidip. Even pasta, I'm Rasta, the people. Asıl böyle kamandalık orunlar. Bugünkü ıntımak, bilimdik, dostçulukta altın medallarını köp algan birinci orun Issikkol oblasına kolçağlar olsun. Issikkol. Jepi Duvan kolda turuz. Issikkol. 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 Jeti Doğan klaslaşlar kolda turuz. Issikkol oblusu. Altın medalları köp. Kamandalık orunda birinci orun. Rahmat Issikkol oblusu. Kelgele hurmatlı Jeti Doğan'dan gelgen 85'ler. Andamese bugünkü ıntımak, dostluk, bilimdik jiyinla gelgen jalpı jamat Jauş Hazemi Gülpereli Kayradamınaki bugünkü uyuşturup ötközüp bergen Talas oblusunun jamatına kolçağlar ökülü bek bolsunga bir kolçağı bereli gelgen. Allah razı olsun жигиттер. Орда уста болсын. Аллахқа чексіз мақтаулар болсын. Пайғамбарымызға салам салауаттар болсын. Жигиттер, ынтымағыңызға береке. Үйіңерге аман-есен жетіп, үй бүлөңөр менен ишил. Бактылуу боло жигиттер, Акжол, Алла разы болсын. Жигиттер бизди колдоп келгенине талас элин. 85'ler борсуңарбы? Rahmat жигиттер. Аман-есен жетиңер. Kana hurmatlı Jeti Duvan 85'ler ıntımağınlar beken bolsun. Algan batağar Allah'dan kavul bolsun. Jolun şıdır bolsun. Kelgile bata kılıp dua kılıp çıkalı jolga. Götüreli bilekti Kudayım versin dilekti amin. Allah talam gütüzden gelgen oru sırkı açaman çoğun apattan saklasın. Elcer üstte tınççılık bolsun. Kırgızımdın jigitleri namuslu. Güçlü. Imandu. Elcerine ülgü olgan jaş mun, ulu munga. Bugünkü jiyinde olgan jalpı algan batağar Allah taladan kavul bolsun. Jolun arşıdır. Kuday buyuruza budan da koyup emki şerineger Jalalavat'ta olsun. Amin. Akjol, Jol Şança, klastaşlar. Siler menen birgelikte biz. Tamadallar için